perezida agiye gupfa, namara gupfa ingabo ziri kurwana muri Kongo zirahita zitaha. Mbisubiremo, perezida ritaba Imana, rangiza kwitaba Imana, ingabo ziri muri Kongo zo zirahita zitaha. Ntabwo ari impamvu z'uko arapfa urupfu rw'intambara naka, oya, ni Imana iraba ibyemeye ko isaha yayo igeze, ku munsi ugeze, ku kiringo giheze, kugira ngo ibyo bintu byibonekeze uko nyene. Hano rero yenda ni ubutumwa nzanye bukakaye cyangwa se bukomeye, cyangwa se wowe bumva ko buteye n'ubwoba, nibyo uruhande rumwe, ariko urundi ko ari ubutumwa bugomba kuvugwa, buravugwa. None se kuvuga urupfu signification, urupfu rurasa, urupfu nta sura rugira. Cyokora abantu mu cyubahiro, mu myanya, niho tuba tutareha tutangana, ariko urupfu rurasa ko umuntu avuka arira bisa, ni nako apfa kimwe n'undi. Umuzungu turira kimwe, umwirabura n'umuzungu barira kimwe, umwarabu n'umuzungu barira kimwe. Ngira ngo n'urupfu rero ni rumwe. Uyu munsi wa none rero igihugu cyitegura ikigandaro cy'amarira, cy'agahinda, cy'umubabaro, cy'uko donc ibaze nawe imyaka yose itambutse, nta perezida ushobora gufata imyaka 40 ari ukugenda bapfa kuba ayoboye gusa. Ngira ngo rero n'uyu nawe we yahuye n'ingorane yo kw'Imana imwimye ikiganza, imwima n'ukuboko, biza kumukururira akaga n'intambara byo kumushyikana mu buzima bwo kuba akorera ibumoso, Imana nayo igakorera iburyo. Ngira ngo nabumva disikuru murazikurikirana, urabona ko Imana yanyuranyije indimi. Ntabwo ari cyo nje kuvuga, ariko hari igihe uba mu bintu ugakenera umusada w'Imana. Umwe yigeze avuga ngo niba tudatabaranye wa Mana we, uratwoherezayo kumara iki cyangwa gukora iki? Niba ingabo z'Uwiteka utajyanye nazo, urajya hehe? N'uyu munsi wa none rero ijambo riteye ubwoba niri, nuko uzajya kumva ibintu biravugwa nk'ibicuritse. Ejo nabonye utinyuka aravuga ngo abamotari bakoresha bajaje, udutukutuku cyangwa se moto zisanzwe, ngo icyatumye babaca mu mujyi wa Bujumbura, icyatumye babakura muri uyu mujyi, ngo nuko bari abantu bakorana n'ikuzimu no kugikuzimu. Mwibuke ko mbere baravugaga ko ari ibibazo by'amagerenade ahaturikira akoreshwa n'udutukutuku cyangwa se abamotari. None uyu munsi ngo banywa amaraso bakayajyana ikuzimu. Usubiye inyuma ukibaza ngo minisitiri amenya ibintu by'ikuzimu gute? Ko atajyayo, ko atabayo, ahubwo se we ajyayo? Ngira ngo rero Imana yarabateguje, ibaha ikimenyetso. Muretse kumva Nyamugigima ni perezida iri gushaka, nta wundi. Ntugire ngo n'undi muntu irimo ishima, irimo itereta, irimo ibwira ngo ahari, ngo ahazaza. Iriya ni intumwa y'Imana, uriya ni marayika waje kuvuga ngo muzi ko mpari. Kandi mukwiye no kubigira umuco mukabimenyera, nimujya mwumva Nyamugigima nk'iri atari igihe cy'imvura, cy'izuba nk'iki, muragaba, musenge, muboroge, murire. Ubundi bibaye byiza perezida akwiye kuva hakicara, kuko akegura ko ananiwe cyangwa adashoboye. Kandi iryo si ikosa. Ntabwo abantu dufise ingabirano zimwe, ntidushoboye bimwe, ntituri muri connection imwe,
umuntu ashobora kuba afite impano yo kuyobora nka ba Butini, nka Traoré, nka Kagame. Niba rero undi adafise impano yo kuyobora, nawe afite ibyo ashoboye, ariko biratangaje rero ko azakubwira ati ninjye ushoboye, nimushaka muzapfe, nimushaka mugire gute. Ubu mwumvise mu cyegeranyo Uburundi bwasohoye, Tanzania ifite impunzi zo mu kwa karindwi, Kenya ifite impunzi zo mu kwa karindwi, Uganda ifite impunzi zo mu kwindwi, Zambia na Malawi. Uku kwezi kwa karindwi abantu 180. Ntabwo bakurikirana, nta ambasade ihamagazwa ngo ibibazwe y'Ibujumbura, n'imwe muri ibyo bihugu bifitanye umubano n'u Burundi, nta na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi bihagurukira. Ni amashyirahamwe yigenga agwanya urudandazwa rw'abantu. Biba bigaragara rero ko umuntu atariho ari. Tesuwi bari kumbwira. Ngira ngo rero uyu munsi ubu butumwa nzanye, nabonye iyo sanganyiba perezida ahura n'iki kibazo mvuze, mbona ingabo zari mu duce tumwe na tumwe two muri Kongo zitashye nk'inzuki zitafise umwami. Abantu bitwa abakenyerarugamba, ibikwembe bagiye kubihisha mu maguni, ibindi barabishumika, ibindi barabikoropesha, ibindi barabihanaguza. Donc nizambonera kure zimera nk'imbere iguye mu mazi. Ariko byose byabaye mu gacerere ntangere, ubwo igihugu cyose cyamaraga kubimenya ko iyo sanganya ibaye. Kandi ntabwo ari ibitinda, harimo abantu bazi ko tuvuze ngo muri nzangwe Imana izakora, ngo nzangwe Imana oya. N'ubu tuvugana hari abantu Imana yabwiye ngo mutenyenye, ndi kumwe nawe, ndi kugendana nawe. Benshi bafite imvugo ziri mu migani z'Imana, Imana ivugira mu migani, ivugira mu migani, ivugana nabo. Ibyo bintu byose uko byakabaye mugiye kubibonesha amaso yanyu, mugiye kubibonesha amaso yanyu, kubera ko marayikuje nta mipyinato. Ejo narababwiye ngo nabonye umuyaga, mbona umuyaga wambitse abantu ubusa, umuyaga wagejeje abantu muri gereza, umuyaga wagejeje abantu mu nzara, umuyaga ugeza abantu mu kiyaga, umuyaga abantu ntibajya ruguru kurangura, abantu ntibava ruguru ngo bashore. Umuyaga muri politiki, umuyaga. Navuze utunota duke, ariko ngira ngo byinshi nawe uri mukuru wumvise ko Imana hari umuyaga ugiye guhuha, ikakubwira ngo fata igiti ukomeze. Inshuti yawe, nushaka ufate igiti gikomeye nawe ukomeze, kuko uru rupfu ni urupfu rushobora guteza akaga mu gihe tutasenga, ni urupfu rushobora guteza akaga mu gihe mutaba amaso, ariko ni n'urupfu rushobora kurangira rukaba nyirarwo ntirube urw'abantu bashobora kuzira. Kuko hari urupfu abantu bazira rukabakururukaho, rukababera ya maraso nyine ahama abantu, urupfu rukaba urupfu. Rero niba ari Imana ishimye ko umuntu wayo ikavuga ngo Marite azamara imyaka 85 cyangwa 105, cyangwa se nindangiza gukora iyi nkuru ndaza gupfa, sinkwiye kuba hari no biba nka ya mpanuka yopoza igisate cy'epfo n'icya ruguru ikabivangavanga. Oya, gupfa kwanjye ni kama kawaida, ariko nkwiye kuba ngenda ku gatwe kanjye, nabazwa ibyanjye ku gatwe kanjye. Na bene data rero nibyo navugaga ko mukwiye kuba muhagaze mu izamu ry'amasengesho mu gihugu, kugira ngo uru rupfu rudakuririra abantu gereza,
kukubagurwa, gufungwa, abantu birara mu bandi. Kandi mbabwiza ukuri, nyuma y'uyu muyaga abasoda bagiye guhembwa, igisirikare kizifuzwa, igipolisi cyifuzwe, abantu bari mu mahanga muzataha, bandi mugumeyo. Narababwiye ngo uko k'umunani mube maso, ndi connection n'ijuru, kuko ibintu uko bukeye uko bwije n'iyi ndwi tugiye gutangira uzarebe ko irangira nta saga ibaye. Turi samedi uzambwira uti itaha ko nta saga iraba, izaba yabaye ya danje, izaba yabaye. Ni ukuvuga ngo mugeze mu gihe rero cyo kwinjira muri ka kajagari, ariko kari kurondera umuntu umwe n'ubutegetsi bwose ngo butembagare buhirime, kandi nta garuriro, ngira ngo ntayo kwiyiriza ubusa ahari. Kandi nanone igitangaje, Byumvuhore yari yararirimbye, urupfu ruragapfa rupfa kare, ntirugire isoni ntirugire ibambe, urupfu ruragapfa rupfa kare. Na Yesu rwamumaranye iminsi 3. Uwo ni umuhanzi wabiririmbye witwa Byumvuhore. Ikintu nari ngarutseho gitangaje, ntureba ko neva nta muntu ujya umushyira kuri profile, muzambwira umuntu umufite kuri profile, bazambonera kure zintuka, bantu bavuga bati mbeho urayubitse. Si ngewe, nimurebe Yesu niwe mvuzemwo hano. Ntabwo mvuze ngo Marite ngo nimwitegure ngo azakora ibi n'ibi. Nge mvuze Yesu wantumye, wantoranyije, wampamagaye, urambura ikiganza agaha abantu ubuzima, akanabaka ubuzima, akimika abami, akimura abandi, agaha abantu kubyara, agagira abantu ingumba. Uyu Yesu ujyana n'ingabo zigatsinda cyangwa akazihorera zigatsindwa. Donc uyu Yesu muba ari we mukonta muveba. Nari nkiri kubabwira, ubu uraza gusanga rero ku maprofile umuntu wese yashyizeho ifoto ye, namukundaga, namwemeraga, iruhuko ridashira, Imana imwakire. Kandi uyu munsi wa none nta n'umwe njya mbona wamushyize kuri profile. Nawe uzambwire muri comment umbwire uti nabonye Perezida Neva hari umuntu umushyira kuri profile yiwe ya. Kubera ko ni michezo ya ndani, ntabwo mumukunda, ni mumwemera, nta nacwa, ni iby'abagaburira, ni ya mitsima baha, nuko yabahaye ibirombe mwikoreramo, abandi abaha inganda mwikoreramo, abandi abaha isanduku ya leta mwikoreramo. Ariko abasigaye bandi ubwo nawe nyine icyo muhuriyeho n'icyo muba mupanga, ikitari icyo ntacyo. Abantu rero bakunda umupfu kuruta ubuzima, ariko mukwiye gukunda abazima kuruta abapfu, kuko ubu niho mwagasenze Imana igakora igitangaza, ikamushyira mu mwanya wo kuruhuka, atarinze no gupfa. Kuko gupfa nta nyungu irimo. Umuntu ntapfa ngo ugure ikiro, umuntu ntapfa ngo ubwire abana ati mushyushye amazi, no, nta marira. Ubu mukwiye kuba mwiyiriza ubusa. Yashaka akajya mu mpimba, yashaka akajya iwe akicara, yashaka agahunga, ingoma yose ikarangira, noneho Imana igakora ibyo igomba gukora mu murongo wayo. Ariko amaraso ntacyo amaze, ntacyo amaze. Reka dusengane data kugira ngo tubandanye ubutumwa bwiza. Turagushimiye Mwami Yesu, uri Arufa, uri Omega. Ni wowe itanguriro n'iherezo, ni wowe uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Ujya utangira urugendo ukarushyiraho iherezo, ujya utangirana n'umuntu kandi ukanasozanya n'umuntu. Hano rero ntitugabanye ntitunongere, ubane natwe dutangiye tunashoje, mu izina ry'Umunyanazareti, amen. Merci beaucoup, tugushimiye gukora saboni uri mushyashya, noneho we tusanganwe ukande like ndetse ukore share, ubundi Umwami Yesu aguhe umugisha. Ngira ngo rero
turi mu butumwa buteye ubwoba, buteye ubwoba. Ntabwo byoroshye kuko marayika ikirenge cyose cy'umurundi aho cyageze, buno bagiye gushyiraho stop. Kiga kirenge cyose aho cyageze kijya kurondera ubuzima, amahoro. Imana igiye kubashyiriraho stop, mugaruke. Kandi nta murundi uzongera gusohoka cyangwa kwinjira udafite passport. Oya, uzaba ufite passport cyangwa laissez-passer cyangwa murekarengane, kimwe muri ibyo, ariko uzaba uri freedom, wigenga, wikukiye, wibohoye. Ubu noneho hagiye gushya hahandi kuri Tanganyika. Ubu n'abasenga nimwe mugiye kuba mufite ikanguro, babatinganyi mugiye kubihanisha, bantu basigaye bakora imibonano ku mbuga ngurukana bumenyi mugiye kubihanisha. Hano hagiye guhaguruka agakiza, ingufu, ubushobozi. Abantu bitegure kweri ko mugiye kubarambikaho ibiganza, kuko ari isezerano ry'Imana. Uyu munsi wa none rero nitubivuga ukurahita uvuga uti bavangiwe. Turi mu k'umunani, byandike. Ntabwo turi kwitiranya izina, ntituri no kuvuga ibitariho. Ikintu Imana ngitaranyemerera kubabwira ni izina rya Dawidi ugiye kubayobora, kintu uhoraho atarama ubushobozi bwo kwatura no kubabwira nicyo. Ariko ibisigaye byose, nshuti yanjye, muvandimwe, mwene data, Imana ishobora byose. Iminsi murwanye muri Kongo, basoda rwose abapfiriyeyo mwihangane, ahubwo twihanganishije ababo. Abakiriyo mwihangane, akahe gasigaye ni gato cyane, mugataha mwese mugasigayo 23. Agahe gasigaye ni gato cyane, hagasigara M23. Mwebwe mwese mugiye gusubira iwanyu, mugiye kuba muri iwanyu. Kandi uko niko kuri, kandi ukuri guturutse mu ijambo ry'Imana, kuri guturitse mu buntu bw'Imana, ukuri kuva ku Mana. Nuko ingabo z'u Burundi zigiye gutaha. Kandi ubushize nari nabihanuye, ngira ngo murabyibuka, navuga ngo ingabo z'u Burundi zigiye gutaha. Ngo nise ngo niwe wazijyanyeyo, ngo zagiye mu kiraka, ngo zagiye guca amahera. Oya, njyewe Imana yimbwiye genda ndavuga. Ejo bundi mwabonye ko icyiciro cya mbere cyatashye, icyari imbohe. Ubu hagiye gutaha ikindi cyiciro, navuga ngo cy'imbohe. Ikindi cyiciro ni icy'abasoda basanzwe bari ku rugamba, bazataha mu bice, ariko koko n'ubundi ntibari hamwe. Ariko ubu tuvugana, marayika ubacyura, sinababwiye nti Imana irakasi bateye ibitugu, ibashyizemo umutima wo gutaha. Ingabo z'u Burundi zigiye gutaha rwose. Iminsi murwanye muri Kongo irahagije, nta musaruro uvuyemo, nta cyubahiro kivuyemo, nta butunzi buvuyemo, uretse indongozi. Mumbwira umusirikare wo mu Burundi arwanye muri Kongo agahembwa kubakamo inzu, cyeka baneva. Ariko nabo bizabagiraho ingaruka koko. Iyo uri komisiyoneri w'abasirikare ukajya utanga ingabo zikarwana ukazihemberwa, nibyo koko urahembwa kubw'ubushobozi n'ipeti n'igrade ufite. Ariko mu by'ukuri ntabwo Yesu Kristo abiha umugisha. Biba ni nk'amaraso buri kuye. Amafaranga abasirikare bapatanye, iyo uri umuntu muzima ukajya mu gihugu nka Somalia, Sudani, ugapatana, ayo mafaranga akwiye kuza kubaka igihugu. Atubatse igihugu agafasha umuryango wagiye ku rugamba, kuko iyo apfiriyeyo abana be birabarengera. Iyo bitabarengera birengera igihugu wa general. Ariko kuyibikaho ukayishyirira mu mufuko wawe ukirwanaho, nshuti yanjye, simbizi, ariko sinanagushyigikiye. Nta n'ibindi tugiye kuganira uretse kukubwira ngo niba ufite ubwenge butekereza, nkwifurije kwihana no guca bugufi imbere y'Imana
no kuba waba umuntu muzima ufite ubwenge, ibyo bintu ukabihagarika, kuko ni satani yigendera ihagaze. Hari umwe uyoboye ishyirahamwe nawe numvise uvuga ngo mu Burundi nyine, yavuze ngo u Rwanda ruraturuta, Bugande buraturuta, Tanzania iraturuta, Kenya iraturuta, donc azenguruka bino bihugu bigize yase cyangwa East Africa, Afrika y'Uburasirazuba, agaragaza ko Burundi ari ubwa nyuma. Aravuga ngo niyo umuntu atsinzwe akwiye kubyemera ko umwana we yabaye uwanyu, ngo none bigende gute, twiyahure dukora iki? Ntacyo gukora gihari, ntacyo gukora gihari. Koko Imana iyo yimye ubwenge umukuru w'igihugu, ninde wundi uzabugira? Ninabugira buzafirira. Reka nureba nk'aba ba diaspora ejo bundi bari mu nama, imitahe yose kireka nimushora mu bintu bitangirika, bashora imitahe mu bintu bitangirika, ariko iyi mishinga yose aya matora ya manama nta kintu kivamo, byose bigiye kuba nk'agatogo cyangwa n'agatogo. Reka mbivuga uko ni bya bintu bafata inyama, igitoki, irengarenga, indagara, bigahita biba isosi imwe bikivanga, ukaba utavangura isosi y'ubunyobwa n'iy'inyama, iyo bivanze ntibivanguka. Ntawe wakubwira ngo misosi y'inyama wayisutse mu y'ubunyobwa. Ngira ngo rero nibi niko bigiye kuba bimeze mu Burundi, by'umwihariko uku kwezi kw'icyenda, ukw'icumi na kumwe, n'amezi mabi, ukw'icumi n'abiri ho namarira. Nuba bene igihugu bari kurira, bene igihugu bari kurira rwose, bene igihugu babayeho nabi, bararushye. Bimwe mbayahaga yivugishaga, bimwe mbayahaga ajyagaza akavuga ngo ninde Murundi wishwe n'inzara, ngo ninde Murundi ubabaye, ngo ninde Murundi ngo tuzabagurira Sukoyi, ngo tuzabateranyiriza Sukoyi. Sinzi aho byahereye, ariko njye si ibyo ngarutseho, ahubwo nababwiraga ngo ese hari izihe ngamba, hari uwuhe murongo, hari iyihe nzira? Mana yavuze urupfu mbere. Nge nuko ndutangaje rugeze bugufi. Yesu igeze abwira abantu ngo ungenza ari bugufi, ngo kandi arasoma. Ikimenyetso ari bukora araza kusoma, ngo ariko nanjye ndamutamika intore. Umuntu uri kugenza neva ari bugufi bwe, bugufi bwe yashyitse, arimo aragaragara muri kamera, muri tagete, muri kamera ya Kristo, ari kuboneka neza ko yahageze kandi yiteguye kuba Yuda wo kugambana no kumena amaraso. Harimo rero igihe waba uri impumyi mu buryo bw'imwuka, cyangwa se nawe wanabibonye, ariko urupfu ruvuzwe igihe kirenze umwaka umwe ruvugwa. Hakozwe iki? Umugore wa perezida Angelique Ndayishimiye, Imana yaramubwiye ngo kora amasengesho, yigira mu migati no mu mandazi, kandi ibyo ni ngombwa. We ibi bintu byo kwirirwa avuga amajambo menshi ntabishoboye, arabahimana wakigurira imyambaro y'agaciro, ati byo sinabivamo, akagura impeta y'izahabu, akagura iherena ry'izahabu, umusatsi akawukoresha mu yazimbye, akambara umwenda hano agateza ibipesu bikaba ari inzahabu. Umengo hari n'imyenda yayindi nayo menya ari inzahabu nakwambiye. Koko w'ibyo ntiyabijyamo, yaravuze kandi namwe mwibeshye mukamuvuga cyangwa mukamuhagarika yamena amabanga. Ikiza rero muramureka, koko we azi FDLR aho ziba mu Burundi, yabivuga. Bamama ni saparudo, azi byose, amatrike y'ibi bitoro n'ibindi byose. Ahubwo mucunge neza ataba ari bubatera kudeta, kuko nawe ntabyoroshye, uretse ko atari we Dawidi anayiteye n'uburenganzira bwe. Ariko ngewe nemanga nkakubwira ngo uriyimitse ntabwo uri Dawidi. Ku manywa nabikubwira mu Kirundi cyiza. Ukuri kwamye rero ngira ngo harimo abantu batabyumva, batabireba, batabibona ko
umunsi uciye ikibu muri kwinjira hehe kuhumirije? Uheruka gusenga? Wiyirije ubusa? Uhagaze mu ruhe ruhande? Ko wumvise ubutumwa mu masengesho y'amezi 3, twebwe ubu turi kwegereza ku musozo w'ukwezi kwa nyuma, wagize ngo se ntibyasengewe? Wagize ngo tumaze igihe tudasenga? Wagize ngo ibi bisohoka gusa? Twe tudoma ko, ariko mwebwe ko muba muri ku karago, hari uburyo Imana ibavugisha mu migani ijimije cyane, kandi nabyo nibyo nanjye nabinyuzemo. Imana ikatubwira uti bana banjye, nkoze igitangaza, nkoze akantu, ndaremye, nshyizeho, burya ndi bunyure hano tuntu nk'utwo. Buno rero jyewe nadomye ko rwose mubyizere, mubitegereze, mubihanga amaso, ibyo bigiye gusohora nta kabuza. Ahubwo umwigishwa mwiza yakabaye afite amasengesho. Koko buno mugiye gusenga, kandi musenge bumaze kugoroba, musenge bumaze kuba bubi, musenge bumaze kuba mu kabwibwi, musenge biri mu gacerere, kuko ubu igihugu cyose ubu kimeze uko. Ubu amakuru kiri kuyafatira 5 kuri 5, kandi ni ngombwa. Na update bisaha ku isaha ni pa. Ubwo rero nubwo amamega henze bigeze muri 18,000, abandi muri crane kombye, inshuti yanjye ndazi neza mu bukene no mu bindi harimo abantu batabura amamega. Rero niyo mpamvu buno iyi saga abantu bose ubu bari mu gacerere, bari kuvuga bati rurazana nahe, biragenda gute? Ngira ngo ni ikintu kitoroshye, ariko ndagushimira udukurikiye uri muri Kenya, udukurikiye uri Brazza, udukurikiye uri Burundi, udukurikiye uri Uganda, udukurikiye uri Zambia, uri Malawi, udukurikiye uri Arabia Saudite, udukurikiye ari Brazza, Kongo Kinshasa nahavuze, udukurikiye ari mu Burayi, ari muri Amerika, kude chapeau muri aya mezi 3 turi gusoza. Waba uhageze uyu munsi ukumva wizeye ko Imana yakorana nawe igitangaza, pfukamisha amavi y'umutima, utanga umutima wawe n'umwanya wawe n'ubwenge bwawe, kuko umwami Yesu Nyiringabo Imana yarirahiye ko icyubahiro atazagiha uwundi muntu uwo ari we wese. Mungu asifiwe sana. Ntimugapfobye Imana Data wa twese. Hari igihe ibigeragezo biza, ikigeragezo kikakubera nk'umusozi, urugeragezo rukaba runini, ariko Yesu ni munini kuruta uwo musozi. Yavuze ngo shinguka wa musozi we imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli, mushinguka imbere ugende mu izina rya Yesu Kristo. Nawe rero ufite ibigeragezo byigukanga, byiguhahamura, byigutera ibibazo, byiguhagararamo, ahubwo nk'uko umwanditsi yavuze ngo haguruka, genda wa musozi umva imbere. Haleluya. Rero hari umusozi, hari igihinga, hari n'ibibuye, hari n'udusozi, hari n'inyanja, hari n'ibiyaya. Icyo wumva kikuri imbere kibangame, mu izina rya Yesu Kristo, katiripurari y'uhoraho ni kirimbure, kandi uhoraho araguha umugisha, kandi uhoraho araguheka, kandi uhoraho araguhezagira. Mungu asifiwe sana. Ngira ngo muri aya masengesho harimo abantu bazahezagirwa. Wowe dutangira iteraniro tukanarisozanya, ubwo urumva nta kintu kizagusova. Buno twegereje ibiteye ubwoba. Ni byiza ko umuntu wese yegera akaradiyo ke cyangwa se akegera ikinyamakuru cye, kuko harimo n'ababivangavanga, ugasanga kanzaha. Ni byiza, nabyo n'uburenganzira bwawe, ariko twebwe ubutumwa twari tuzanye nuko ingabo ziri muri Kongo zigiye gutaha, kandi perezida we yitegure. Ibisigaye kereka wakwifatira decision ukambara amaguni, ibyo sinabimenya, ariko Imana yamaze gutangaza urupfu. Sinjye urutangaje, Imana yatangaje urupfu. Hama icyo saba bene gihugu no gusenga hatagira urupfu rukururuka rukopoza rugakore ibara.
imana nirwemera 100%, ni rube rumwe. N'ubu itarwemeye rero nabwo yimure mu mahoro, yimike mu yandi kubwo gusenga, ntacyo bitwaye rwose, nta n'ikintu bihombeje. Mungu asifiwe sana. Ariko nanone biyaci ntibirenga hamwe izina rya Yesu Kristo. Rero ibyo turabyiziga ryari, tubyiteguye ryari, tubitegereje ryari? Muri uyu mwaka turimo, uyu turimo tutaimba ozana, tutaimba ozana, tutizunguka zunguka kwenye giti cyawe, tutaimba ozana. Turagushimiye Mwami Yesu, wabanye natwe kuva muri aka gatondo, ugendana natwe, uri kumwe natwe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Intambwe imwe duteye uduterere 99, umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe. Utumwe utambukije ni wo buherekesha umwuka n'umuriro kubw'ineza n'urukundo byawe. Himbazwa rero kutwumvishije ubikoze mu izina rya Yesu, amen.